Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Yosua 8. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu dan ajarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Berkatilah kami senantiasa ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Kota ai italukan ras ikernepkan. Nina Tuhan man Joshua. Baba krina tentera ras kam jenari lauslah nangkeng ku ai. Ula kambiar janah ula aru atendu. Kubrekan man bandu kemenangan ngelawan raja ai. Rakyatna, kotana, ras tanahna jadi si kerajangendu. Uga perbahandu man Jeriho ras rajana bageme arus ibahandu pe man ai ras rajana. Tapi sekali enda banci ibuatndu barang-barangna ras lembuna man si kerajangandu. Ersikap gelah banci iserangdu kota rempet ibu dinari. Maka ersikap Joshua ras krina tenterana berkat ku ai. Ipilihna 30.000 kalak tentera simbisana jenari isuruhna lawas berni-berni. Iperintah kena nina, cebunilah kam ipudi kota tapi ulan dausa ijenari. Sikaplah nerangsa katawari pe. Aku ras tenterangku roh dahari kota sangakala ai roh darat ngelawan kami minter kami mulih jenari kiam. Bali rasi ibahan kita ibas si pemenana marenda. Tentu ia yakina kami seh maka ibabai kami ian dauh ibas kota nari. Ia kapna kami kiam nadingken ia. Bagi si ibahan kita marenda. Kenca bagen darat kam ibas ingandu cebuni nari. Jenari talukan kota Tuhan dibatandu si mereken kota man bandu. Kenca ibuandu kota ciluklah. Suwe rasi ipedahkan Tuhan. Enda me perintah man bandu. Maka isuruh Joshua krina laus. Jenari laus ia ku inganna cebuni. Janah itimaina ije. Arah barat ai. Kelang-kelang ai ras betel. Ibas berni Joshua tading ibas ingan erkemah. Pepagina lampas pagi-pagi. Keke Joshua jenari ipupulungna tenterana. Kenca ia ras pemimpin-pemimpin Israel mimpin tentera ku ai. Tentera si ras ia laus kempak dalan bengket kubas kota jenari ipajak kena kemahna arah utara. Kelang-kelangna ras ai lik sada baluran. Ibuatna kira-kira 5.000 kalak jenari isuruhna cebuni arah barat kota. Kelang-kelang ai ras betel. Tentera ia atur guna perang. Si enteremna tading ibas ingan erkemah arah utara kota Si debanna arah barat. Ibas berni Joshua ringan ibaluran Tupung idah raja ai tentera Joshua minter iperangina kala Israel ibas ingan si marenda ka. Alula meteh maka ia nandangi iserang ipu dinari. Joshua ras tenterana pekulah-kulah mundur jenari kiam ku daerah gurun pasir. Krina dilaki silit ibas kota ai nggo idilo ngayakisa. Janah asum ia yakina Joshua terus ia rendauhna i kota enari. Tetep dilaki silit ibas kota ai laus ngayaki kala Israel. Janah kota talang itadingken lalit ise pesim pertahan kenca. Kenca bage nina Tuhan man Joshua. Angkat lembingdu pepinter ujungna kempa ai. Sabab kubreken kota kubas kuasandu. Ibahan Joshua bagi si ikataken man bana. Janah minter kenca iangkatna tanna tentera si cebunindai pedas-pedas keke. Kiam kubas kota jenari italukena. Minter icilukna kota Asum itulihkan kala ai kupudi idahna cimber nangkih kudas. Lanelit dalana lompat sabab kala Israel sindai kiam ku tanah si mesawang gendoari enggo erkusur nerang ia. Asum idah Joshua ras tenterana maka tentera si deban nandai enggo muat kota janah enggo meseng erkusur ia krina jenari mulai ibunuhina kala ai. Kala Israel si ibas kota gendoari reh kubernah ikut ibas pertempuran Idah kala ai maka ia enggo ikepung bangsa Israel. Janah kerina ia mate ibunuh. Lalit sada pesi pula. Lalit si tading. Seakatan raja ai. Ia itaban jenari ibaba man Joshua. Krina musuh ibunuh kala Israel itanah si mesawang. Kuja ia nggondai aya kala ai. Kenca bage mulihkan ia ku kota ai. Maka ibunuhna krina kala silit ije. Lembing tetap ipepinter Joshua kempak kota ai. Janah lalap la ipesusurna. Seh tep-tep kala silit ije nggo ibunuh. Krina kala kota ai si ibunuh ibaswari lit 10.000 dilaki ras diberu. Lembu ras barang-barang si deban si itaban ibas kota ibuat bangsa Israel jadi si kerajangenna. Suwe ras si enggo ipedahkan Tuhan man Joshua. Iciluk Joshua kota ai jana ipelepas na runtuh. Seh sendah pe bage dengange. Igantungna raja ai ibas sada batang kayu. Janah ipelepas na mayat na gantung ije seberni. Kenca matawari sundut iperintahkan Joshua gelah mayat raja ai ibuat. Jenari ibenterkan kudalan ipintu gerbang kota Itamburina mayat alu batu si ergungun. Silit denga ije sesendah.
undang-undang IOG ideleng ebal. Jenari ipajakan Joshua ideleng ebal sada batar-batar ingan persembahan mantuhan di bata Israel. Ibahanna suwe ras pedah si enggo ibrekan Musa suruh-suruhan Tuhan. Maka kala Israel bagi si ikatakan ibas undang-undang Musa. Sada batar-batar ingan persembahan ibahan ibas batu nari. Silanga ibarbar alu alat-alat besi. Ibabo batar-batar ipersembahkenna persembahan tutungan mantuhan. Jana ibahanna persembahan persadan. Ije alu ipernohan bangsa Israel. Ibahan Joshua ibabo batu sada salinan undang-undang si enggo isuratkan Musa. Bangsa Israel ras pemimpin-pemimpin, pegawai-pegawai, ras hakim-hakimna. Bagepe kala asing silit i tengah-tengahna. Tedis arah kawas ras arah kemuhan peti perpadanan Tuhan. Ngalaku imam-imam kalak Lewi sing ngelanja peti jelma sinterem tedis setengah empudikan deleng Gerisim jana setengah nari empudikan deleng ebal. Musa suruh-suruhan Tuhan enggo mereken pedah manbana krina guna ngelakokan si enda. Ading goseh pak sana ia ngalokan pemasu-masun. Jenari alusora megang IOG ken Joshua undang-undang krina. Subuk pasu-pasu rasumpahna. Suwe rasi tersurat ibas kitab undang-undang. Tetep perintah Musa IOG ken Joshua man krina perpulungan Subuk mandi beru ras anak-anak. Bagepe kalak pertandang siringan i tengah-tengahna. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.